Znači, verujem da ste još nešto želeli da dodate. Sudija Latanci, da, ali pre toga neophodno je da zamolim optuženog da bude precizniji kada govori o pitanju obelodanjivanja. Odnosno, nije reč o pitanju obelodanjivanja, već komunikacije. Neophodno je da svaki put istakne da je privilegovana komunikacija ukinuta, a ne da mu je prekinuta svaka komunikacija. Predsjedavajući sudija, gospodine Šešelj, želite li da postavite još neko administrativno pitanje? Imam još dva administrativna pitanja. Po povratku iz suda 29. oktobra naveče dobio sam novo pismo sekretara u kome mi je saopšteno da je prekid komunikacije sa mojim pravnim savjetnicima produženo za još mjesec dana. Komunikacija sa pravnim savjetnicima sudija Latanci može biti privilegovana ili je uopšte nema. Nema ni jedne civilizovane države na svetu gdje bilo ko može da prisluškuje razgovore optuženo sa članovima tima njegove odbrane. Bar ja ne znam za takvu državu, možda ima. Dugo sam ja ovdje već 6 godina, svijet se mnogo promenio u međuvremenu. Taj globalizam kao novi totalitarizam je uznapredovao u mnogim zemljama. Ovdje sekretar se poziva prvo na informacije kojima je raspolagao, a to su isključivo izjave Tomislava Nikolića za srpske medije, da sam ja koristio tu privilegovanu komunikaciju sa pravnim savjetnicima, da vodim političke razgovore sa mojim saradnicima i da dajem političke instrukcije. To je dakle ponovljeno i u ovom drugom pasusu sekretarove odluke. I sekretar mi zamjera da koristim dakle taj telefon za stvari koje nisu vezane za pripremanje moje odbrane. Sekretar veruje na reč Tomislavu Nikoliću, što je i prirodno. Tomislav Nikolić je nedavno miljenik i Amerike i Velike Britanije i tako. Sudija Latanci, gospodine Šešelj, budite ljubazni. Dozvolite. Ako se ne varam, vi ste lično u sudnici izjavili, a ispravite me ako se varam, da ste putem te privilegovane linije razgovarali sa saradnicima koji nisu oni sa privilegovanim statusom. Da li se ja varam? Ne, vi se ne varate. Ja sam dobio samo jedan telefonski broj da ga mogu koristiti u privilegovanoj komunikaciji. To je telefonski broj kancelarije mog pravnog savjetnika, advokata Slavka Jerkovića. Ja nikad nisam ni mogao zvati s tog telefona ostale pravne savjetnike. A u sudnici sam ovdje rekao, kad zovem, onda ih unaprijed obavestim da ću zvati, da su prisutni i ostali pravni savjetnici i drugi članovi tima moje odbrane, moji istražitelji i drugi pravni savjetnici koji ovdje nisu registrovani. Međutim, ja sam u nekoliko navrata posebnim podneskom obavestio sekretara ko su članovi tima za moju odbranu. I u svakom podnesku sudskom veću ja na prvoj strani navodim njihova imena. I ne može mi niko uskratiti pravo da ih s njima kontaktiram i da im direktno dajem zadatke šta će raditi na terenu da bi došli do određenih podataka, činjenica ili dokumenata važnih za moju odbranu. A podsjećam vas, gospođo Latanci, moj prethodnik u korištenju ovoga prava da se optuženi sam brani, gospodin Slobodan Milošević, imao je na raspolaganju posebnu kancelariju. Ja nemam. Imao je na raspolaganju poseban telefon koji je samo on koristio, a ja to nemam. I treće, gospodin Milošević je, a ja sam očevidac,
jer sam 3-4 puta išao kod njega kad smo spremali moje svedočenje, mogao s tog telefona da zove bukvalno koga god je hteo. Prema meni su restrikcije neuporedivo veće. Svoje odanti, gospodine Šešelj, imala bih jedno pitanje s tim u vezi. Da li ste vi uputili zahtev sekretarijatu da vam se stavi na raspolaganje i privilegovana veza sa onim saradnicima koji nemaju status privilegovanih? Jeste li vi to tražili? Jeste li vi tražili da se služite nekom drugom telefonskom linijom kako biste razgovarali sa tim ljudima? Da li ste vi preduzeli bilo kakav korak kako biste mogli da proširite oblast korišćenja te linije? Gospođo Latanci, možda je postojala mogućnost da dobijete i nešto više, ali da li ste vi uložili neki zahtev s tim u vezi? A ako jeste, da li biste mogli relevantnu dokumentaciju da dostavite pretresno veću, ili nam je to potrebno? Hvala. Ja sam to radio u više navrata. Tokom cele 2007. godine. Predsjedavajući sudskog veća, sudija Antonetti je bio pretresni sudija. On je čak tražio da mi se u moju ćeliju uvede telefon i faks, pa da mogu i tokom noći da primam faks poruke. Pa je sekretarijat odgovorio da to nije moguće, jer bi mogli i drugi robijaši u Scheveningenu da koriste telefon iz moje ćelije. Takav je jedan odgovor bio. Dakle, to su pitanja koja su više puta pretresana na brojnim statusnim konferencijama 2007. godine. I na kraju sve se svelo na to da ja imam mogućnost da zovem jedan telefon, taj telefon za privilegovanu komunikaciju se nalazi na hodniku našeg zatvorskog bloka i kad ja razgovaram preko tog telefona, svi robijaši koji su u mom bloku mogu da čuju razgovor, bar s moje strane. Ja imam i dosta jak glas, a nisam navikao da šapučem, a ćelije su odmah tu, pred njihovim ćelijama ja zovem. Pomirio sam se s tim. Koristio sam tu komunikaciju. Sad sam ostao bez nje. Zašto ja ovoliko na tom insistiram? Ja imam svoj razlog. U završnoj reči osnovna teza moje odbrane će biti da ovo suđenje nije regularno ni pravično zbog toga, toga i toga. Ovo će biti jedan od dokaza. A moje je da vas unapred upozorim. Vi kao sudsko veće ste dužni da brinete o pravičnosti suđenja, a ne ja. Mene se pravično suđenja ne tiče. Moj je čak interes da ovo suđenje bude objektivno nepravično za svakog neutralnog posmatrača. Jer nije dovoljno da se pravda provodi. Mora da se vidi da se pravda provodi. To je suština.